Zdravo, ja sam Aleksandra i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu ćete vidjeti kako je tekla transformacija trpezarijskog stola i 6 stolica, koje sam to materijale koristila. Na kraju videa ću, kao i inače, dati svoje konačne utiske o celom ovom projektu i proceniti njegovu težinu. Uživajte! Ovako su izgledale trpezarijske stolice pre transformacije. Znači, u pitanju je 6 drvenih stolica koje imaju samo sedalni deo tapaciran i pronašla sam samo na jednoj stolici ovaj deo koji je zahtevao lepljenje pre pristupanja šmirglanju. Moram da napomenem da nogare stolica obavezno obeležite krep trakom ukoliko ih razdvajate u potpunosti. Ja to ovde nisam radila, samo sam demonstrirala kako to izgleda. Razdvojila sam dakle nogare od tih delova na stolicama i namazala ih dobro sa drvofiksom, a zatim sam odmah to sve vratila na mesto i potrebno je to pričvrstiti stegama. Budući da sam ovaj deo radila još dok su stolice bile u stanu, nisam imala taj alat pri ruci, tako da sam se pomogla kanapom koji se veže oko nogara stolica i zatim se drvenom kajlom ili nekom drugom letvom zateže dok može i bitno da ima za nešto da se zakači tako da ne može da se odmota. Nakon ovoga mi smo onda sve stolice doneli kod nas u dvorište, tamo imam više prostora i komotnije mi je za rad nego u stanu, tako da je naravno prvi korak šmirglanje. Nije bilo puno delova na stolici koji su mogli da se šmirglaju brusilicom, ali sam opet sva mesta koja sam mogla šmirglala električnom brusilicom, ostalo je sve išlo ručno. Slična priča je i oko farbanja, budući da ima dosta tih oblih ukrasnih elemenata na stolici. Njih sam naravno morala da farbam četkom, a ove malo duže i ravnije delove sam koristila priliku da farbam valjkom, jer opet valjkom je brže farbanje i lepše je, zato što ne vidi se onaj trag koji četka ostavlja. Što se tiče farbe, koristila sam Tikurila Otex Primer u jednom sloju i nakon što se on osuši, a potrebno mu je 24 sata, idu onda 2 sloja pokrivne boje za drvo. Tu sam koristila Tikurila Valti Opak, crna mat. I što se tiče farbanja, taj deo nisam dalje ni snimala jer mislim da svi znate kako ovaj proces izgleda, znači samo ga treba ponoviti 3 puta ukupno. Nakon stolica sam počela sličan postupak i sa stolom, odala su nogare, znači sto je rastavljena na delove i isto tako ima puno ovih oblih ukrasnih delova, tako da dosta stvari mora da se ošmirgla ručno, a negde gde sam mogla da pristupim sa električnom brusilicom, čisto da bih ubrzala taj posao, onda sam to radila i sa njom. Slično se radi i sa ostalim elementima stola, znači prvo se sve ošmirgla, a zatim je onda spremno i za dalje korake, a to je farbanje. Ovo je ploča stola, na njoj sam primetila da je bilo nešto zalepljeno selotepom, pa sam otkrila da je u stvari to jedan deo stola koji se odlepio i tako je privremeno bio zalepljen, tako da sam ovo takođe onda morala prvo da popravim. Pomoću špakla i čekića sam tu lajsnu odvalila. To jeste ukrasna lajsna, dakle ona nije iz jednog dela bila sa pločom stola, tako da sam onda samo dobro ošmirglala i tu lajsnu i mesto na stolu gde je ona bila i na taj način pripremila da se ova dva dela ponovo spoje. Znači, kada sam to sve ošmirglala i očistila od prašine, onda se ovo sve namaže lepkom za drvo i ostavi se preko noći da se lepak dobro stegne. Budući da nisam imala tako veliku stegu, opet sam se poslužila kanapom, ja sam ovde već to pripremila, tako da čim namažem lepkom, odmah ovaj kanap mogu da zategnem i da ostavim da se tako steže preko noći. Isti postupak sam ponovila i sa ostalim lajsnama, jer kad sam malo bolje pogledala, videla sam da to može da se za neko vreme opet odlepi, pa da bih izbegla kasnije neko lepljenje, uradila sam sve tada
i zatim sam sa stolom i svim delovima stola ponovila proces farbanja, znači jedan sloj osnovne boje i 2 sloja pokrivne boje za drvo. Što se tiče radne površine na stolu, ovo sam ošmirglala nakon što sam skinula onaj kanap nakon lepljenja lajsni i ovdje sam koristila drugačiju boju. Ovo je Cool Gold lazura koja mi se inače dopada zato što je elastična i lepo se ponaša na drvetu, lagano se maže. Ovdje sam mazala samo 2 sloja, između ta 2 sloja može jedno lagano brušenje šmirglom granulacije 180 ili 240, samo da bi se onaj drugi sloj još lepše primio. I nakon toga sledi još priprema za tapaciranje. Da bi se to izvelo, naravno potrebno je prvo skinuti stari sloj štofa i sunđera. I u ovom videu ćemo objasniti kako se tapacira stolica, odnosno sedište stolice. Ja ovdje imam sedište koje izgleda ovako. Ovo je stari sunđer koji ćemo koristiti za preslikavanje na novi sunđer i ovo je sedište, odnosno ovakvog oblika sedište koje ćemo posle tapacirati. Od materijala će nam trebati sunđer, mi smo uzeli sunđer od 4 cm, koflin, ovo je od 200 g koflin i neki medul štof koji sam ja već isjekla, a ostalo ćemo raditi usput. Što se tiče alata, treba će nam naravno neka heftalica za heftanje, makaze, skalpel, ovo je municija za heftalicu. Ako bude bilo potrebe da se neke heftalice vade, dakle neki šrafciger i klešta i marker za obeležavanje na sunđeru. Tako da sad ćemo da počnemo sa prvo pripremom sunđera. Ok, krećemo prvo sa obeležavanjem sunđera, znači stavili smo stari sunđer preko novog i polako ćemo markerom nekim da idemo oko ivice sunđera. Nije bitno nešto da to bude posebno precizno, dakle ispravljamo ove ivice koje su išle preko drvenog sedišta da bih imala dovoljno sunđera da i ja to sad uradim kada budemo krenuli da ga pričvršćujemo. Sunđer sečemo sa skalpelom ili sa nekim nožem. Mora malo da se odigne od stola. Iseki sunđer, sedište drveno nameštamo tako da ide njegovo lice na sunđer i pošto nećemo lepiti sada sunđer za ovo sedište, da bi kasnije eventualno bilo jednostavnije da se ponovo pretapacira ako bude bilo potrebno, pričvršćujemo sunđer tako što ćemo samo ovu ivicu blago da prevučemo preko sedišta i heftamo, odnosno pričvršćujemo za sedište duž svih ivica. Ja ću sada krenem recimo od ove. I ovo ćemo da ponovimo, znači sa svih strana. Pošto imamo ova udubljenja u sedištu zbog toga kako priležu na stolicu, onda hoću ove viškove malo da odsječem, zato što će biti jednostavnije posle prići
sa štofom kada budemo njega radili. Moram samo krenuti odavde da vidim bolje čošak. Znači ne skroz. Do ivice, znači ostavljam neki santimetar malo preko da bude. I na jednom i na ovom drugom. To je to. Sad ćemo da sečemo koflin. Znači koflin ćemo da sečemo tako da može ovako da se pređe dakle ivicu sunđera. Otprilike znači nekih 5-6 cm šire od samog sedišta. I koflin nije obavezno da se koristi, ali je lepše, umekšava malo te ivice sunđera i onda materijal koji ide preko lepše prosto naleže na sedište. Višak ćemo svakako poslije odseći, tako da ako ima više materijala nije problem. Štof sam isekla nešto ranije, tako da imam već kvadrate koje treba dakle samo da vidim kako ide nit. Znači ovdje je materijal kao neki tkani i otprilike ovako ide nit materijala, tako da ću to da postavim da ide od prednjeg ka zadnjem delu sedala. Znači namještam ga ovako. Znači sedište, koflin ide na naličje štofa i nit štofa nam ide ovako. Znači postavili smo štof, lice je dole, na naličje štofa ide koflin i na koflin ide ovog sedišta na koje smo već pričistili sunđer. Sada mi ćemo da ovako to radimo. Znači navlačimo koflin tako da pređe preko sunđera. Pošto ja neću ovdje imati nikakvu postavu ispod, može da se radi i sa njom, ali ovaj put ne radim. Znači onda presavijem ovu ivicu materijala tako da se ne para i na taj način ću onda da je u stvari celu obrubim. Izuzetak će biti ovi ćoškovi, zato što tu neće biti baš moguće izvesti to, jer onda nastaje veliko zadebljanje materijala, ali ovdje gdje mogu, gdje su ravne ivice, tako ćemo raditi. Znači prvo ćemo da pričvrstimo, ovo je zadnji deo sedišta, dakle tu ću prvo na sredini da pričvrstim i zatim sa suprotne strane zatežem materijal, koflin, zategnem koliko mogu, ovdje ima malo više materijala koji će mi u jednom trenutku i smetati, pa ću ga ja odseći. Ali bolje da ima više, kad se zateže lakše je nego da ima manje. Samo pre nego što pričvrstim, proverim malo tok niti, da li ide, malo ispeglam rukom i dakle zategnem koliko ja mogu da zategnem. Dobro, prelazimo sada na bočne. Ove ćoškove ostavljamo za sam kraj. Ovdje sada imam više materijala nego što mi treba i više će mi to smetati, tako da ću ja sad taj višak malo da odsečam. I znači ponavljamo isto postupak. Prevraćamo ovaj štof, odnosno njegovu ivicu na unutra i idemo redom.
Pričvrstili smo dakle prednji i zadnji deo, bočne delove i ostavili smo ovako ćoškove otvorene zato što sada prvo treba odseći višak materijala da ne smeta i onda ćemo polako zajedno, moramo to da radimo pošto je nezgodno, da zatežemo te ćoškove i da pravimo neke falte koje se neće videti sa spolja nego dakle samo sa unutra. Naravno višak materijala smeta i ovaj koflin, tako da ću to sve da prvo odsečem pa ćemo onda dalje to da radimo zajedno. Znači ovo mi sve smeta i ovako se otprilike odseče, posle ćemo još odseći što bude bilo više. Ovo je ćošak koji ide uz stolicu, uz naslon stolice, pa ovdje treba izbjegavati dakle baš neko veliko zadebljanje da ostane, tako da ovdje nećemo, gledat ćemo što manje materijala tu da bude. Znači prvo ćemo ovaj koji ide uz naslon stolice, znači to zatežemo sredinu. I onda ovo se namešta tako da što manji nabori budu vidljivi sa spoljašnje strane. Trebali smo na unutra. Mora još da se ovako izvode. Vadi ovo. I ovo sad sve sečemo. Ok, ovo je završeno, znači sedište, ovo je zadnja ivica, ovdje su dakle ona udubljenja gdje će doći naslon stolice, ovo mi je bio prednji deo
i ovako izgleda to sa pozadine. Znači, zbog ovih ovde delova kojima se sedište pričvršćuje za stolicu, nismo mogli ovaj deo drugačije da uradimo, znači tu je najnezgodnije, a postoje naravno i ona koje nemaju to, tako da onda to bude mnogo jednostavnije. Sad ovo samo da ponovimo još 5 puta i da se završi. Transformacija trapezarijskog stola i stolice je zapravo bila rađena u toku proleća, međutim zbog radova u ovoj prostoriji, u trapezariji, nismo bili u mogućnosti da smestimo nameštaj, tako da evo tek sada stiže video o ovom preuređenju. Ovaj posao bih svrstala u srednje tešku kategoriju iz razloga zato što osim posla farbanja, kome prethodi šmirglanje, zahteva i tapaciranje sedišta na stolicama, pri čemu ukoliko se tapacira samo sedište, to je onda opet jedan lakši nivo preuređenja stolica. Ukoliko postoji tapacirani deo i na naslonu, to bi onda zahtevalo još malo više posla. Ono što najviše vremena oduzima u ovom poslu jeste zato što su stolice i recimo nogare stola površine koje su specifičnog oblika, tako da sve morate da radite ručno, znači ručno šmirglanje. Samo na par mesta imate te ravne površine koje možete eventualno šmirglati električnom brusilicom. Isto tako ide i sa procesom farbanja. Ukoliko nemate kompresorsku prskalicu za boju, kao što nemam ni ja, posao uglavnom ide četkom, odnosno farba se najviše četkom, valjak isto samo na nekim delovima i zbog toga je to posao koji oduzima prilično vremena. Pogotovo ukoliko govorimo o kompletu u kome se nalazi 6 stolica. Tako da je posao, recimo da bi trebalo neke nedelju, 2 dana da se izdvoje za ovo bez nekog prevelikog žurenja i forsiranja posla. Što se tiče tapaciranja, to nije neki previše zahtevan posao. Ukoliko imate stolice na kojima je samo sedalni deo tapaciran, to je svakako neki početni korak koji bi mogao da bude kao prvi vaš okršaj sa ovim poslom. Dakle, to bi bilo nešto najjednostavnije od čega biste i mogli da krenete. Za ovaj posao ne mora da bude pneumatska heftalica, niti električna, može da se koristi i ručna heftalica. Što se tiče materijala, jedno pakovanje osnovne boje i jedno pakovanje pokrivne boje su dovoljni da se ofarba i sto i sve stolice i još da vam ostane za neki drugi projekat. Što se tiče tapaciranja, tu vam treba jedan sunđer, on se prodaje u rolnama koje su određenih dimenzija, tako da tu morate da kupite celu rolnu. Koflin je neki dodatak koji ja koristim, mada nije obavezan deo u tapaciranju, ali svakako daje lepši izgled kada se nameštaj tapacira, i mebel štof koji takođe kupujete u količini koja vama treba, zavisno od toga da li tapacirate i sedalni i deo koji je na naslonu. U svakom slučaju treba će vremena,
treba će ovaj materijal koji sam pomenula i od alata heftalica, odnosno onaj osnovni pribor za farbanje. Svakako mislim da je vredno da uložite malo truda i materijala u renoviranje postojećeg nameštaja, pogotovo ako se radi o kvalitetnim stolovima i stolicama, a malo muke nikom neće da naškodi. Tako da, eto, nadam se opet da sam dala bar neku inspiraciju šta biste mogli da uradite sa vašim namještajem, bilo da ga malo osvežite ili da ga totalno transformišete, a mi se vidimo brzo u nekom novom projektu. Pozdrav!